Uyu munsi wa none tugiye kureba telefoni ya mbere ihenze ku isi, ariko mbere y'uko nyikubwiraho reka nkubwire ko nukanda subscribe ugakanda like uzajya ubona utuntu tw'ubwenge. Iyo telefone nta yindi bayita Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond, igura miliyoni 48.5 by'amadolari y'Amerika. Aya ngaya mu mafaranga y'u Rwanda ararenga miliyari 67.5 by'amafaranga y'u Rwanda. Umwihariko w'iyi telefone nuko ikoze muri diyama na zahabu. Iyi telefone bivugwa ko itunzwe n'umuntu umwe, akaba ari umugabo witwa Anita Ambani, umugabo wa Mukesh Ambani. Uyu mugabo akaba ari we muherwe mu gihugu cy'Ubuhinde hariya ku mugabane wa Aziya. Uyu akaba ari utunze telefone ya mbere ihenze ku isi. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, wibuke gukanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Icyegeranyo cyacu nimba gikunze uze gusiga udutima muri comment. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.